Long lupu nyonya lah pegah bayah karena ke respon. Tapi luar pegah. Man tiap-tiap pakai long bedingi. Kebetulan kalau Jumat kan dia semain Jumat, tamang ni bilik. Nang ayah long tu berapa ayah dah ni. Duduk long pegah. Nyawa ayah kan sawara. Lu yang lagi doa langkah di KUI ya. Putraan bila ya. Kalau calon DPR ya. Menyelum musyawarah menyayah kumpeknya hendak tahu lang li. Ya, manyu kan musyawarah. Tadi kedi musyawarah urang ceri. Yang kerja kita yang dengan kuah ke dengan gurai tu nak hanjir musyawarah urang ceri. Nanti orang musyawarah urang ceri. Nah. Ya nanti orang. Tirau urang ceri. Gejak bagi yang. Abi kipan pendapat lo masalah tu purut long kaiwe. Kai budak. Pulung ja oi the ube. Yang mesti tekun lagi dah yang. Demi Allah ben ja oi the. Lekun tu. Hasil musyawarah kapakah be ja oi the. Yang kira-kira urang ceritnya gejak muha. Gejak ke musyawarah urang cerit. Nah, kita yang murid hanjir musyawarah urang cerit murid. Ilung urangnya katelan jo. Kena minta darah baru. Bete hal kangli baru tak pegang. Ya, nanti tengok darah baru. Tika hanat itu hoge seli baru tak musyawarah. Yang tak musyawarah atau musyawarah urang jerit.